Lokasi ini, Bang? Ini Batu Sumbang. Batu? Batu Sumbang. Batu Sumbang. Batu Sumbang. 23 Cetamiang. Sik banyak gelondongan cuy. Siapa mau beli cuy gelondongan? Murah-murah, obral. Diskon 10%. Banyak gelondongan ya, Pak? Lumayan. Ini kayu apa kayak ini? Sembarang. Semarang. Pegang, betul. San, nah nih coba foto-foto. San, 1, 2, 3, ceklek. Abang mau tempel lemari, Bang? Lemari Pak tidur 1 set. Cantik kali buat meja kan? Buat meja makan. Woi, janjok kali woi. Bray, kita mau terbangin, Bray. Yuk main-main. Ini. Ya, ayo. Kita hari ini ngecek ya pohon-pohon yang memang tumbang karena alam. Karena alam, guys. Oke? Karena alam ya. Berapa nih? Aduh. Yang ini asli kayu. Kayu nih. Bukan atom. Kayu. Ini berapa? Ya nanti harusnya kita WA-WA. Cincai. Kayu nih ada. Gantian, tolong. Udah, mending nampak muka aja. Iya, Laporan. Ya beginilah. Iya.